indaba ime kanjalo ke namhlanje ime kanjalo ayijiki futhi okunye engifuna ukunitshena khona bafowethu laba bantu laba banezitha abafuna ukubulawa abafuna ukugwazwa abafuna ukudutshulwa nabantu abathi thina asifuni ukuthi masenza into noma thina sifune indaba ukuthi isitha sithole kunebhande elikhona engilifaka la kuwena la ngisho mina umuntu onezitha umuntu othi mina angifuni ukuthi izitha zingibona noma ngihamba ngemonto angifuni zingibona izitha mhlawumbe bafuna ukungibulala ngihamba ngemonto angifuni ukubonakala noma ngisedrobheni angifuni ukubonakala ngifuna ukubezwa beseza wazothatha ibhande ngiyakutshela nasimncimi mina ngizakufaka leli bhande uphathe u4.5 akusona phela ibhande lokudlala leli ibhande la kwamafohla adlali impilo yakhe yashintsha ngempela ekutheni ngoba leli bhande liqoqa nawe ngisho lasemaphusheni leli bhande liyakutshena suka manje leli bhande liyakutshena ungahambi kanjalo lelo bhande lelo liyinkinga ukuthiwa ebela aphinde atholakale laba bafuna ukubulala noma uhamba ngemonto yakho naba bazokubulala ngeke bakunuke ngisho nemonto nansi imoto yakho ufuna ukuthi ngebiwa ngizokwenzela yona imoto yakho ngiqinisa imoto yakho ukuthi ingabisa intshontshwa inkomo zakho zezingebiwa ngizakufakela into mina egcikeni lakho esibayini sakho ukuthi le inkomo zakho zingantshontsha esitolo sakho kuze ngingebiwa ngagcwala izithe esitolo mhlawumbe une tavern manje abantu bathanda ukugwazana nokubulalana khona esitolo mina ngizoqinisa leyo ndawo bengantshontshi abantu khona esitolo sakho wena thola mina woza kimi uzongibona kukula kubosisa inamba yami simple ngishilo nje ngathi ka WhatsApp ethi 061 ngathi 5444 575 bese ngithi ke kune number 0799216226 nenamba yini eniyaziyo ethi 076